Bakiamaba murandi rwaiyene kumagisyo bunge kegembesa untuke ruareni bonanite guchokerwa ruje raunende bedrite bakwiro bakiro tapatira kanisa ya Catholic ya mawa Batre Joseph Kaberia bakiwani ware guteka ruero nkuchenie kinyani chidirite nendire koti kwa kagita bakiware mudiani bombite kwedera bachinda egambare ya bonanite gukenera untupo na isikobya muju stangi sururu na madhaga jangi jaurimi akiamaba murandi jwa ruji jwa rwaene gishoneke ubunge kia Igembe South iba kuonekana bathinga tene tandura kutemeteme na bakinyete kugitanga miuya ruji ruria bakwathira batwire batunyi ni batiri wa kanisa ya Catholic ya Maua Joseph Kaberia na nyuma ya ntintikano nene kotini ya Maua bomba ikomwarukia na koti ya Dhanaba sokerweru ni chairman wa kundi gitawa Rwaene water project kira kianjiririe 1986 ka implement wekera rwe 1987 na kumau kikundi kianyura rwe mwaka the year 2015 March ture gintu kimwe na twatanirite ture ngwataniro lakini kura ya Maua batiri umwe ore mburuto na batiri ore mbule ya alukia murandio witawa Father Kaberia ya yukia murandio yo rwe yuonthe yuanto itenani yuayo wake wenka ayekera ke institutions ciao cha Catholic na kumau twageria kukwarania no kwarema twageria witaka administration ikwatuka tutethuka turi kundike Rwaene na lastly twaricia wita kotini 2016 November twaregister case yetu Maua Law Courts na twanjiria kwamba noe ninge atura uturinge thikumbo kotini mwanka this year December 6 tira turacindire amba riu na Kaberia atuika erone kote ari inturunda ate kinya mumember rwe atari nyamene kana kinya mugutene ero intobia Rwaene nabiona na metho ni koti na wa court injunction miankene uya tene bari athira batiri uria ari kutawe Father Solindati na buimono na asitanditie gutethia muingi na kuthithia ya mega ya manene indi Kaberia kuja beberia rujine na gutiga ntura nyingi irio ruruma kibiraku kiruri kiraraina ingi ikinyamaraga indi nandi gikeno kiurite tambura tontu nonete usaure na kiria kiengire ya sunku manto yara ya turi yari tibu nene ni ati twambiririe kunywa rweboya na fathers barabari ku mbere lakini ria Father Kaberia yire alukire aitaroi na uaroi ro school lakini batu tuweta na mbere kwitabura ituonere tutikumbana no kinya buri ko tibo tuwetikaneria lakini mwathani atuibirwa kia atwa maume ya manene na tuomba wetania na Father Kaberia tweta no kinya 14 twathithia case twatumira mbese imbinge muno kuma twe kwenja roi na roi twakundanirie kwa Father Solindati ethira ari Kaberia ari member omwe tora twamujukitie lakini na twalukire batu tutura kuria thina thai katowiritwe yawoni nkorone kwinkwibwa nke celebrate na nkawa thank you to God no ntoba kwithira roi rwetu rucoka kankwibwa ya ganthenjeri batue ngoko cietu na beto angekoro cietu ng'ombe cietu irete thina miaka iwe na yonthe kwa batu tutura thinene na icieta mukatholeki wa kanisa igeria ri andiki bante turia kwanira batiri Kaberia ritakinyanira na ingwetikira mwana waku na ciethiria muntu Dennis Mugendi Weru Njuma mucini o Maua kaunti ya Meru.